kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpulis ka, lakay. Ay nawaw, saan na nakasapulan ba kayo? Anya asaan akasapulan? Kat no nakarugrugit takawas mo. Kasta tibado, mga pasentraw. Katigtigos ko lang man. Nagdigos ka ngagpaiso. Ngam insublim manen takawas mo. Agpulis ka mo takababain ka dagiti makakita kan ka. Upat nga aldawon aday takawas mo. Awan mo ti ko nam asuka tamtap no mailaba. Di mo pa'y kahit bakit. Saan ka mabanog nga aglaba? Kan tipid iti sabon kan danong. Ay nalabas na pa nagtipid ti kas ng aramida mo ili. Agpakadakon miling bakit. Malumtong nga agawid dumagasak pa iti ayan dananang. Na, talaga nga awan ti denggem asao. Ay nawaw. Apay ngamin, ay apakibiyangam amin. Agraman kaus ko. Pagparikutampay bakit. Sa dino tinagapwa, mwili anak ko. Ije sentro nanang. Adati napan ko inaplay na trabaho. Ay nawaw, nagpasentro ka kasta ti kawus mo anak ko. Ada ka diti parikot iti kaus ko nanang? Kaslapigadan mo tanta kawus mo anak ko. Ada ayamat agaplay akasta. Tinapatag kat saan anaangot nanang. Nagdigusak mo diti agsama. Kan at least, nakatipid kami nanang. Nagdigos ka, ngam kasta mo ti kawus mo. Awan mo ti kunam ngagpilis ka. Agtip-tipid ka ngagpaisaw, ngam kasta mo tay tsuraam. Ay nawaw. Diyo ka di maangot ti bangbanglok nanang. Ay na, pang-aasim Manwile. Di mo ibabain ni bakit mau. Ni nanang mit. Agsukat ka tapno malabaan ta nakarugrug itakawis mau. Kaskalaan niya iti kasta alangam anak ko. Anya man ti pagparikot ang Mari Mileng. Ay, kas iti sigod lang ta amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. Iti anya makagapu Mare. Kasano ngamin, di na ammo ti agpulos mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay lang kan kuana. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon ken danom. Aywan, limabas iti paraangan mi itay Mare. Nakarugrugit nga agpaiso ti bado na. Awan ti serbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya Mare. Ay, iso pa yan ti pagapaan mi no daduma mare. No adda ibagak apaw, nagado arason na. Tipid ka no iti sabon ken danom ti kas jingar aramiden na. Nabasa ti buok na Mare. Kasla nagdigos mat. Nagdigos nga agpaiso ngam insubli na mo ti kaus na. Ulit-ulitem abagbagaan Mare. At danto siguro pagnakman na. Para iti pagsaya atan na ti bagbaga Mare. Rumara kita mileng. Di mo kutkut yan to t-shirt yan pantalon ko dito ya. Tausarag tumanan no agawid Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba kadagitang wili. Mabalin pa ang mausar tayo bakit? No sa anak nagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, ti maipapaniti dahi tabanag, mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigos akmat Oo, uray manupay adigos ter aramidam. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok wili. Basta,
Di mo pa kibibiyangan daytoy, tay suot ko pa'y kunak manay. Mabalin pa'y ama usar iti manungal daw datoy. Anya? Adala kong a fabric conditioner, Marilisa. Dapay, Mari Mileng. Ikanak man iti do asa siya, Mare. Tay nabanglot itid mo, Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner, Mare. Una, tain labak tibado nila kay kumare. Naimbag man tayo manugaw. In timing ko nga adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta, Mare. Tapno saan nga aglanglang nga apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na matlaang ti daddo maakawas na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang, Mare Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong ken t-shirt ko miling bakay. Sa dino tinangikargaam Di mo ka din nakita ti kawis mo nga bitbitin iti sampayan, Willie lakay. Ay nawa, saan ka din nga imbagak keng kaadi mo pakibibiyangan ti kawis ko? Saan pa'y anamagaan? Mga lakay iti pagsukatam dita drawer. Adumot ti badom dita. Dayjay nga rod ti kayat ko. Ay, agpakalaing kanto maning ngaming kay. Naa, imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawis mo. Si kapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti bugoong ti kulay ti danom anang nilabaak iti kawis mo itay, Willie. Bago umuta sa asawang miling. Katwan may. Kasla bugoong ti danom ti kinarugit ti kawis mo. Na. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangarudan ti nailabaan. Makistan bayak mampay titi balayo nanang. Ay nawaw. Naimbagman ta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging lalaing day ta amiling. Tay takit iti nagapaan mi itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibiyangan na dagiti kaus ko. Sakbay apim manawak, binilin ko adi na pakibibiyangan ti kaus ko nanang. Amuyo na niya tinaramid na. Napanain laba. Awang kitin to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday jay akawas. No di mga kanya, di saan kumapay anabanog anaglaba. Na, di ka mabaen nga pag na di tarwara nakarugruget ti kawis maw. Ay nananang, tinapatag, tagdigtigusak. Jak amukin ka wilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, miling anak kaw. Di yumat imbagbaga nga umay kayo agpasyar tatang. Awan ko matiplano nga umay. Ngam sobra tinatang kin prutas. Iso napanurot ko ti umay mangtig anak kaw. Ni Willie nga. Napansiguro manen ang iti ayan ni nanang na tatang. Ay nawaw. At da ka dito saan nyo nagkinawatan anak ko? Nagapa kami itay tatang. Kasano? Iso lang nga roden ti nailabaan. Iso pa'y ti makaungot. Apay ka na? Ti sigud latta nga isyo mi tatang. Di na ammo ti agsukat. Noan niya ti insuot na ita. Isumatan iti manong aldaw. Agdigdigos. Ngam kaslaawan matla ang serserbina Tadi na mat ammo ti agsukat. Amuyo ka de tatang. Idili na ba akti kawis na kaslabugoong mateng tinagbalinan ti danom. Ay. Day taki din anak ko. Hey, siyak pa yun ti mabain ka dagiti kalugaran tayo. Taamangan no panunutin da asaan ko nga as-asikaswan nila kay ko, tatang. Rumabiin, miling anak ko. Diakon mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na matikas tangar aramidag, tatang. Ibagam tulad takin kwa na nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang.
Pagsalitaan nyo anasaya at iparikot yo, anak tao. Maala pa'y dayta itinasaya at asaritaan. Mano atawan mo din aparikot mi day tatang. At danto, ti pagnakman nila kay mo. Maamiris nan daw. Aparamit nila ang iti pagsayaatan na. Ti kastangar aramideng. Rabi and Willie, anak ko. Saan ka kadipay nga agawad? Dito ako na mga nanang. Tapno maturo kaklaan ng agawid ah. Mangisupot ka lang iti sidaan nyo kani bakit mo, anak ko. Aduma iti inlutok nga adubaw. Saan nanang? Ay nawaw. Mga anak dito isakbay nga agawid ah. Anya kalakit di mo't nan ayawilay. Saan ka mo't makaaw-awat? Nangalaam mo't ti kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaunget ka pa'y laang mat. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sabali mo't tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare, ta saan ana magaantiin labak abado na. Naimbag man ta saan na nagungat mare. Nagunget kit di apay kano apakibibiyangak ti usar na. Ay na, uray manupay adigos ti aramiden nila kay mo. No saan naasukatan ti kawis na, awan matlaang mare. Kasta mo ilaang tisang kaibagakan kwa na mare. Ngam kaslaawan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Kitaam, di nan tumanin sukatan ti kawis na anakitam. Makalawas tumanin nga iso ti bado na. Di nakman kusi-kusilapan akasta si Kawili. Paglisi kay ti dalang ko. Tagdi ko sakmiling. Nasakit ka di tinakam mo kanyak Aglisi kay ti dalang ko kunak. Tada tinapatig ka papanakita. No, si kapay lang tinangato ti pride na ita. Pangasim man. Tasan akong kumpurmi ti lawlawatam dita. Agdi ko saklaang man. Ay katagpalis kan tumulang na magaanan ti inlabak abadong. Agday takaman na kunakon. Kita man takawis mo. Nakarugrugit manen. Nakarugrugit nga. Napangluntukupay. Ang utam. No, Willie aya. Kaslabugoong tumanen ti danong no ilabak takawis mo. Sa dino ti papanam. Ay ring ti bakery ta si tayo. Agaplayak. Anya? Awan pa nga min ti awag ti muna nga inaplayak. Iso nga agaplayak pa iti sa bali. Kasta ti kawis mo amapan? Di ka agsukat? Ay na, Willie, idi pa'y napalabas nga aldaw day takawis mo. Mabalinan da ito'y. Di bali ata nagdigo sa kamay. Ay nawaw, hay, diyak mo. Nauma akon amang palpalagipkan ka. Asino nga men tinangibaga apalagipan nak. Ay nawaw. Digos ka adigos, ngam di ka mangarod agsukat. Ay, pauna yan ti kasta, Willie. Pangaasim at di ka manaktak miling. Interview ti papanak. Di mo ko madadailang timod ko. Si kakaditi agaplay, sir. Owen ma'am. Willie gayam tinagan mo, sir. High school graduate. Husto akadi. Owen ma'am. Okay, i-review pa ang ti application mo. Awagan kan tulat ta. Kaano nga ta ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita. Taad ti daddo malakad ko. Urayak nga rin ti awag yo, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo, Willie, anak ko? Saan pa nga mawag tinaplaya ka di sentro na na? Ura di ta bakery. Urayak ka no ti awag da. Makalawas ang tinapalabas. Ngam awan mo ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Ura ti daddo mga inaplaya ka di nanang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo. Ay nawaw. Amangan mat no na dismayada, anak ko. Kanya kumangay ti pakatismayanda na na.
Kasta ti kawis mo, no kasta mapan ka agaplay, saan ka day? Wan, Masigurado nga umanay arasunday ta, tapno madismayada ken ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na anak kaw. nagdigos ako man. Sakbay anapanag iti opisina dan, ana. Wan, nagdigos ka nga agpaisaw. Ngam kita ang bantakawis mo, nakarugrugay. Awan ti sirbina nga agdigdigos ka, no isubli-subli ti kawas mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng? Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado ka numat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan ka numat ang maalala. Diyak mo, Amare. Apay adi mo ang mo, Mare. Saan kami unayan nga agsarsarita, Mare? Naumaak mo dun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami ije balay, kas laangin-laangan ti tunggal maysa. Saan mi matan apakibibyangan ter aramiden ti tunggal maysa, Mare. Sa dino tinagapwam na anak ko reng? Ay, di ta ka bangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, nana? Napan ko lang sinalodsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapol iti trabaho, nana. At na tinaistorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, nana. Ah, anya ti indanon na ken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita da nakarugrugit ti kawis ni Willie, nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawis na idi na pan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa kat bakery kan restaurant ti pag-applyan na, nana. Ay, nawaw. Kunahakon kat. Nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona kat ti pag-applyan na at trabaho, kat adda pa kay naigan na iti makan. Aday bagakken ka, pari Willie. Anya na ita, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapol ka iti trabaho, saan ka day? Wan, gam sana mo na mapagasatan, Mare. Amok no anya ti aramidem pare. Ay nawaw, anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan pare. Nakarugrugit ka no ti kawas mo ang nagpa-interview. Iso ana dismaya ti supervisor da. Agdigdi ko sa mo, Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawas mo pare. Anya? Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling pare. Sukatan mo ti kawas mo. Di mo urayan nga agla nga abugong ti danom no labaan ni Mari ti kawas mo. Nasaya at mat, tanagawid kan, Willie. Adda na patagapagsaritaan ta. Adda na damag ko may papankadagiti trabaho nga inaplayam. Kamu kung data bakit? Naibagan ni Marilisa kanya. Nasaya at mat nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak, idi. Di saan ka kumaanarigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik na dyan bakit? Kanayon ko nga ibaga at tipid. Kastoy mo ti ibunga na. Ay, siyak to pa yakabalay mo. Masiksikuran ang makakikita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Bangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka. Kasta agsukat ka. Saan anatangkan ti ulom lakay? Saan anasaya at no tipidem mo't unay ti bagim? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaawil ilakay. At ati interview, iti apply ka trabaho bakit? Mayat ano kasta? Barang alaan dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mat ang ma-reject man ti application mo lakay. Sapay lang ko mga rod bakit? Tama ala akmutan. Kahit kumatan tagtrabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da ka lakay.
Mayat ti kawas ni Pari Willie alimabas iti paraangan mi itay amari mileng. At the interview na ita, Mare. Nag-apply manen iti trabaho. Nasaya at mo no naka-Amerisan mare. Una, tatalagang awan ti mayat ang mga lakan kwa na, nukas jay ti itsura na, Mare. Di na amo ti agpulos. Nagbutang siguro matlaang Pagyamanakan ka, takinasarita, Marilisa. Awan ti anyaman na mare. Tidakas na, kat sinayang nalaang ti bannog na kadagiti mo na nag-applyan na. At least, naka-Amerison, Mare. No saan siguro napasamak ti kasta, ang mga no aging gaita, kat natangken lakta ti ulo na. Mayat ti isam mo Willie lakay. At damat lang di trabaho. Bakit? Ay nawaw, mayat man no kasta lakay. Kamodyanan na. Inuray mo pa ilaang ang mapasamak ti kasta lakay. Bakit? Nakamiris ako. Las day gayay. Saan na maulit? Useless gayam ti panagtipid. Nubagimot ti mapaybayan. Una, laglagi pa nga importante ti proper hygiene ama ko na. Wan bakit? Maawatan ka itan. Ala, agpulis ka nga rudan, lakay, tamangantan. Ay, nawaw! Nasaya at ti agimpan wano agtipid. Iso na laang tadi mo kumamat sobraan. Nang runa no bagimatan ti mabaybayan. Laglagi pamlata kumamat, a proper hygiene kat kasapulan iti trabaho man kan uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.